Za vybranky u opštini odredzeni 34 mesta za hlasanje. U Šidzeše bude hlasac na 14 i po Valaloh na 20 mesta. Obvisenja hraždanom po obisoh, na kotrim vybrankovi mesece možu hlasac u šidskih naseljenih mestoh u ceku, a utvrdzena jedinstvena vyberankova listina kandidatov za členov sovitu bez oznaki, jak pototi roki, stranskej pripadnosti kandidata. Na listini krem druhih i 5 kandidati za ZOS ruskej zajednici. U Šidze Nada Hromiš Aničić, direktor gimnaziji Sava Šumanović, Boris Nać u Bačincoh, Danil Mitrov u Ljubi, Mitro Sabol u Berkasove i Dejan Bobalj u Bikić Dolu. Glasaše na njedelju 24. februara od 7 po 20 hodin.